ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маҷлиси фаъолон оид ба ҷанббасти натиҷаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳр дар се моҳаи аввали соли 2022 баргузор гардид. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маҷлиси фаъолон оид ба ҷанбасти натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳри Панҷакент дар се моҳаи аввали соли 2022 баргузор гардид ки дар он намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ, муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо, раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ, муовинони раиси шаҳр, роҳбари дастгоҳ, сардорони раёсатҳо, мудирони шӯъбаву бахшҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо, муассисаҳо, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, раисони ҷамоатҳои деҳот, роҳбарони муассисаҳои таълимии фарҳангӣ ва тиббии шаҳр, ташкилотҳои ҷамъиятии сиёсӣ ва васоити ахбори омма иштирок доштанд. Нахуст муовини раиси шаҳри Панҷакент Шавкат Бобозода оид ба ҷанбасти натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳри Панҷакент дар се моҳаи якуми соли 2022 ҳисобот дода, дастовардҳо, мушкилот ва камбудиҳои тамоми соҳаҳо мавриди таҳлил қарор дод. Дар идомаи ҷаласа дигар масъулини соҳа аз натиҷаҳои кории худ дар соли 2022 баромад намуданд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз рӯи ҳисоботи масъулин натиҷагирӣ намуда оид ба масъалаи иҷроиши андоз, истифодаи дурусти заминҳои кишоварзӣ, вусъати киштӣ баҳорӣ, бунёди боғҳои интенсивӣ, фермаҳои чорводорӣ, кӯлҳои моҳипарварӣ, ба кор даровардани корхонаҳои саноатӣ, таъмири роҳҳо, тандурустӣ, маориф, даъвати ҳарбӣ, сайёҳӣ, хизматрасонӣ ва дигар масъалаҳо шахсони масъулро пурсида, ҷиҳати таъмини иҷрои корҳо ва ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта дастуру супоришҳои қатъӣ доданд. ҳамзамон намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Академияи миллии илмҳои ҷумҳурӣ Фарҳод Раҳимӣ доир ба нишондодҳои иҷтимоию иқтисодии шаҳр дар се моҳаи аввали соли 2022 аз ҷумла иҷрои супоришҳо дар партави паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмини шароити арзанда барои кору зиндагии сокинон сухан гуфта, ба фаъолони шаҳр дастур дод ки ҷиҳати таъмини рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳри Панҷакент ҳамаҷониба мусоидат намоянд. муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо баромад намуда ҷиҳати рушду пешрафти кори соҳаҳо дастуру тавсеҳои муфид дод. Маҷлиси фаъолон оид ба ҷанбасти натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳри Панҷакент дар се моҳаи аввали соли 2022-ро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷанбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард бо дарки баланди масъулият, вазифа ва супоришҳоро иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Шоҳусайн Солиҳов ва Исмоилҷон Холов. бо мақсади обёрӣ намудани заминҳои бекорхобида дар мавзеи дашти Қозӣ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ идома дорад. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар радифи дигар корхонову идораҳо саҳми идораи беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи Зарафшон дар шаҳри Панҷакент низ ҷиҳати ободониву шукуфоии шаҳр беназир аст. муассисаи мазкур талош дорад то баҳри обёрӣ намудани заминҳои бекорхобида пойгоҳҳои обкаширо таъмир намудаву барои таъмини бозори истеъмолӣ ва гирифтани ҳосили фаровон шароити мусоид фароҳам орад. аз рӯи гуфтаи Қурбонмурод Усмонов, мудири идораи мазкур, ки чанде пеш ба шумо иттилоъ додем, то ин замон 10 пойгоҳи обкашӣ пурра таъмир гардида, ҳамзамон техникаҳои нав низ дастрас гардиданд. дар корҳои соҳил мустаҳкамкунии навбатӣ ки дар деҳаи дашти Қозӣ ҷамоати деҳоти ёрӣ аз ҷониби идораи мазкур роҳандозӣ гардида буд,
رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده و پرزیدنت اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان فرهاد رحیمی اشتراک داشتند. آنها از رفت کارهای ساحل مستحکم کنی دیدن نموده بهره بهتر نمودن کارهای سازندگی مصلحت‌ها دادند. اینچنین از پایگاهی آبکشی آنجا دیدن نموده به مسئولین داخلدار بهره برطرف نمایی کمبودی‌های جای داشته سپارش‌ها دادند. همه سال ساحل مستحکم کنی در فصل بهار به نظر می‌رسد. امسال باشد در موضع دشت قوزی که قرار است به یکی از گوشه‌های آباد و زیبا مبدل بگردد کارها بمرام ادامه داشته بهر اجرای این کار تکنیک‌های مخصوص جدا گردیده است. همه روز اهالی نیز با حشرهای دست جمعی در این مکان به شنانیدن درخت‌های آرایشی و میوه دهنده و دیگر کارهای آبادانی مشغولند. مورد به ذکر است که در دهه دشت قوزی از حساب زمین‌های بیکار خوابیده تشکیل باغ‌ها بمرام ادامه دارد. اداره بهداشت زمین و آبیاری حوزه زرافشان در شهر پنجکند باشد تلاش دارد تا بهر آبیاری زمین‌های تا این زمان بیکار خوابیده تعمیر پایگاه‌های آبکشی و کارهای ساحل مستحکم کنی را دوچند نماید و بهر گرفتن حاصل فراوان و تامین بازار با میوه و سبزیجات وطنی و با صفت همه چاره‌های ضروری را اندیشد و شرایط مساعد فراهم آورد. گزارش مرتبه رحمان و شاهحسین صالحوف و خیام جرایف. در موضع دشت قوزی با مقصد سبز و خرمگردانی حشر دست جمعانه دایر کردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه توجه نمایید. با مقصد رشد ساحه باغ و تاک‌پروری، غنی گردانیدن بازار داخلی با میوه و انگور، زیاد نمودن حجم صادراتی محصولات، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فرمان درباره تدبیرهای علاوگی دایر بر رشد ساحه باغ و تاک‌پروری در جمهوری تاجیکستان را به امضا رساندند. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند بهر اجرای فرمان مذکور تدبیرهای مشخص می‌اندیشد. از جمله امروزها موضع دشت قوزی به یک جای سرسبز و خرم و باغ و تاکزار تبدیل یافته است. تحت راهبری عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مراد شکرزاده یکجا با اعضایان و فعالان حزب، رئیسان جماعت‌های دهات به این موضع آمده در کارهای آبادانی سهم خویش را گذاشتند. از جمله یکی پایه تاکزار را می‌گذاشت و دومی زمین را پابل می‌کرد. در عموم حشرچیان نیت دارند با حشر دست جمعی روزهای نزدیک این موضع را به یک باغ سبز و در آینده حاصل فراوان تبدیل دهند. باید گفت که باغ و تاک‌پروری یکی از ساحه‌های اساسی کمپلکس اگروصنعتی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته جهت تأمین اهالی با آذوقه‌واری، تأمین کارخانه‌های کارکرد با اشیاء خام، افزون گردانیدن امکانیت‌های صادراتی مملکت، اینچنین با کار دائمی تأمین نمودن اهالی موقع اساسی را اشغال می‌نماید. گزارش مهندس اتم‌اللهی و شاهحسین صالحوف. شهر باستانی پنجکند با بنیاد بیناهای زمانوی و گلگشت‌ها سال تا سال آباد و زیبا گردیده. شنیدن گلها به نمود شهر حسن تازه زن می‌کند. در شهر پنجکند در تمام جا کارهای آبادانی و سازندگی بامرام ادامه دارد. در این شمار باشد بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند نیز پورا به طور زمانوی تعمیر گردیده و بینای آن خیلی زیبا گردیده است. همزمان در نزد بینا باغی که ساختند، این باغ واقعا امروز پورا تعمیر نشده باشد هم هرچند در حالت تعمیر قرار داشته باشد هم به یکی از باغ‌های زیباترین، به یکی از باغ‌های استراحتی مبدل گردیده است. واقعا در روند کارهای سازندگی و آبادانی در شهر پنجکند یک قطار انشاءات‌های نو ساخته شد. تعمیر و ترمیم برخی از آنها ادامه داشته. یکی از چنین مکانها بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر می باشد که امروز به خود رنگ دیگری را گرفته است. بینای مقامات سالهای زیاد با همان حسن پیشینی خود قامت افروخته بود. امسال باشد داخل و صحن آن پورا از نو تعمیر گردیده و به خود سیمای تازه گرفته است. در گرد و اطراف بنا کارهای تعمیر و ترمیم ادامه دارند و شنانیدن گلها نیز در اوج است. ولی نشستن در نزد فواره‌های رنگین به کس
ҳаловати дигаре мебахшад. Маврид ба қайд аст ки дар шаҳри Панҷакент ба муносибати таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз корҳои ободонӣ бо маром идома дошта, инчунин ба муносибати эълон гардидани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат аз ҷониби соҳибкорон корхонаҳои нав сохта шуда, дар он чанд нафар бо ҷойи кор таъмин мегарданд. Ба истифода додани биноҳои баландошёна, марказҳои савдо, меҳмонхонаву муассисаҳои томактабии замонавӣ ин нишон аз пешрафту шукуфоии шаҳри Панҷакент буда, роҳбарияти шаҳр кӯшиш доранд то чунин корҳои созандагӣ бештар бигардад. Ин аст ки ҳар моҳ санаи 14-ум вохӯрии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо соҳибкорон доир мегардад ва ӯ бевосита худ шикояти соҳибкоронро шунидаву талош менамояд то баҳри ободонии шаҳр ҳар як сокин саҳмгузор бошад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳама вақт дар суханрониҳои худ таъкид менамоянд ки агар мо даст ба дасти ҳам дода шаҳри худ, кишвари худро обод накунем, нафаре аз мамлакати бегона омада барои мо коре намекунад ва Тоҷикистонро обод намесозад. Дар шаҳру деҳоти Панҷакент ин гуфтаи сарвари давлатро шиёри хеш дониста, ҳама якдилона талош доранд то шаҳри азизи худро ободу шукуфон намоянд. Тавонанд шаҳри Панҷакентро ки яке аз шаҳрҳои қадимаву таърихӣ аст, боз ҳам барои омадани сайёҳон зеботару рангинтар созанд. Гузориши Мартаба Раҳмонова, Нег Муҳаммад Мирҷонов ва Хаём Ҷураев. барномаро идома медиҳем. дар ҳашари ниҳолшинонӣ ки дар мавзеъ дашти қозии ҷамоати деҳотӣ ёрӣ баргузор гардид, кормандони корхонаву ташкилотҳо фаъолона иштирок намуданд. дар асоси дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешрои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти азхудкунии заминҳои нав ва бунёди боғу тогзор дар мавзеъи дашти қозии ҷамоати деҳоти ёрӣ боғи нав бунёд карда мешавад. Бо ин мақсад дар ин мавзеъ маъракаи ниҳолшинонӣ баргузор гардид ки дар қатори дигар ташкилотҳо кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент фаъолона иштирок намуданд. ҳамчунин дар ин ҳашари ниҳолшинонӣ сокинони ҷамоати деҳоти Косатарош низ саҳм гузоштанд. Бояд қайд намуд ки мавзеъи дашти қозӣ заминҳои бекорхобида буда, дар майдони 152 гектар боғи замонавӣ бунёд мегардад. Барои бунёди боғу тогзор аз ҳисоби заминҳои собиқ хоҷагии деҳқонии Суғдиён дар майдони 19 гектар себзор, 26 гектар ангур, 57 гектар чормағз, 34 гектар сиёҳолу, 15 гектар тутзор ба нақша гирифта шудааст. тамошобинони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. дар рӯзҳои истироҳатӣ барои ҳар яки шумо истироҳати хубу бо фароғатро хоҳонем. хайр.